Mayam Bukrumzari, the Nangribus Impact News ni ay Joyce Rosham na Impact News ki Manung Huna da Tarab Nokchari. How kiba pung kun Marie is raised da Manipura koi na violence ki incident ang akpa aduga koi na yam na nung nang ningay ba dugma pau mayam tawa tengnazay ngaranga si koi na ihan han bada tengnaza basi wafong area da mapuma dulay ba naga volunteers singi moina bunker saraga thambani haiba mogi village defense tongnaba maina thamba bunker sing Assam Rifles ki team amana laktuna thugai khre haiba gi yamna chauba adukumba confrontation ahan pau khan thengna jai aduga ngahaki madung da Ukhrul district ta Sangkai village ta Sangkai-Kuki village days da hojiki gari hum tangkhul naga sing moina tongokpa luhong masat pani hai aduga lambi hojiki khunjreis ra khamaga mioi civilians at least 21 civilians maina Paraga security personnel mamang da maina abduct tauki haibagi pau thengnaji aduga hariba mioi kuno mathoe singasi ayu angan bada amuka litan police station da khuchna rakle haibagi pausle aduga at the same time hojiki charang na basi marakta hojik Thawai-Kuki village amadi Sangkai-Kuki village tagi khul ani sigi youth amamam zu mangkhre aduga amana makhongda nongoi pali habegi pau thengnaje aduga hairiba mangki ba mioi ani asi ngasi ayuk Mapitel Hill range ta mogi asi bhaksang fangle haba pau su mayam lei masi ngasi chathaki ba assembly session da bawba khogi relevant minister na si pukhatuna si matang da sudum miyam da dum budget session adum khangan karabani aduga masida natana ngarang nungdang asi dolang chiru area Kangpokpi district Bishnupur district ka tainaba areas re jazu kuki khulai paiba sing na nomai kapsilame habige dugumba allegations sigumba pauzu yam chauna lei aduga ngasi asi mayam asi thokra matung da ngasi pung tara mathoi tarakpa duaida sina kaithei Ukhrul district manung chanba sina kaithei harba khula sirais da Kuki Kulai Paiba Singna, Nongway Capsulam Badagi, Pung Baro, Tarakwa Dwaida, Hosiki Mapam Duleba, Naga volunteers in Azu, Kut Hanki, Habagi Singba Pauza, when social media, the Gisu Tingnare Duga, Topa source, Payam de Yokuna Tingnazare Duga, Masi Hosik Fawgi and the security force in Changduna, do the Lakshan Bangam Cray, content of Cray Habi Pausle, Hosik Makatar Paka update like Legadoino Habdi Dokana Dunga Minabatari. I don't know how Kiba Pung Kunmari Hell about Faw with the Sikuma Mayamze when incident mayam thengrak pasreiza masi Manipur da khoi chahi ahum Meitei-Kuki conflict khoi hanadi maming ethnic se panjadabani adubu adum panlaktaba yadaba matang lakpani na sigi conflict se dum chahi ahum zadum khanar leibani adubu hojikti anoba sigum incident mayam lakpasreiza Meitei-Kuki gi khanaraba matungda Naga-Kuki gi somka conflict holaka doribra haibagi yamna chawba mi paiba laitaba nate aduna ngasi akhona pujarik ba topic asi after Meitei-Kuki Naga-Kuki next with a question mark kano thamjabani aduna Meitei-Kuki khanaraba chahi ahum farakba conflicts raise the displaced person mayam leiriba awana mayam tareba simraksida 1990s ta hojing Naga-Kuki khanaki bazu adukum bana lakadra haibagi mi paiba leiba Asre is the Pujarko topic near the Hogi panel members na ahan bada hake right to Makta Lengshin Biriba, Oza Santi Kumar Sapam, retired Colonel, Ozabutaram Nokjari. May I thank with the Lengshin Biriba, Oza Ningtao Kongjam Satyajit, Chief Bureau UNI, Ozabutaram Nokjari. And on my extreme right, Lengshin Biriba, Oza Sankasar, social activist, Ozabutaram Nokjari. Oza Ozi Hokiba Kun Marie, Aduga Ngasi, Ayu Okuna Tingnariba, Sikum incident Mayamze. Isolated incident tongan incident ne haina yang kadoribra group of individuals or mioi kharagi marakta nuai tabal main thokpani hani yang kadoribra hojikti mi asi bagi pauzu mayam phange abduction gi pauzu sikum yamna serious oiba pau mayam phanga bani na mayam maji isolated yang kadoribra natraga 1990s matam gi Naga-Kuki gi conflict to adukum bagi rom da chamsalagra browser ozagi morka thambi Joyce Hojiki talk Libasidi, Duga Handak Lakado Basidi, 1990s ki, Kaino Duga Kira Kenagani, Adugi Matamgi issue Duga, Hojiki Taurira issue Zekitong Tongale, Aduga Aquina Kanga Dabase Yamna Jumna Pazana Pap Taraga, Quagi Chatpama Targale, Adu Pagani, blindly Aquisi Chakre, Abadi. Hojiksi Meitei da land taubasu Kuki sing da tauribasu toktri amuka Naga da sumaina amu haurakle Naga gi se amu tauraga adum Meitei da sumu taurak khagini loisan bai suya ya khiroi maramdi moi gi
moidi moigi demand aduda focus toraga demand du phangdaba yadena changsalakhrabani masigi changsalak pasida akhoi Meitei da su Naga sing da su oppress toningai gi center na high ribu cookies in the appeasement oina sichinari bani abase mase akoina hana phap taga da bani aduna center na backing lady makhai di security forces na moi da support tori makhai di cookie di amada dum lan tawraga leigani aba maram di moi demand do piningai gi aduna demand do something moi gi tama phanghal haraga moi se da yokhal power hena mu leiraga China gi threat Indo mayam akhoi gi border mayam gi threat se moina agency oina sichinarake haibagi police ama yaweba adoga Naga sina Meitei sina de India da dum kaino tawraga lai do sigi pot ama khak lei adoga hochiki lakchabadu da adona hochiki Meitei ga Kuki gi se adoga Manipur versus Hairiba Kuki militant Hairiba sigi problem se loisanle haina haiba mi do madu debate tawseba kadai da loisan bro loisandri loisale haradi huji Meitei macha ma kampopi da chaluro churachambu chaluro ma hingna hirak lakadra laoidra haibadu hana yengla se suwai oi thokte adum loisale haibadu di loisaladi karigi Meitei macha ma gari thauroga kampopi lengna amtang landhone adu lan loisale haibi yadi aba adune aduga sum Naga ki su hujai haura leisini hanadei moidi adum mate hauraga adu ada Tiger Road German Road sonda mi lengmei singda adum disturb tawra harassment tawraga lakbasidi litanda adu akhoina asai Manipur gi interest ta Meitei ga sumaina thoklingai da Manipur ga sumaina moi thoklingai se da maduda Naga singna yausaning da bai tar irang se escalate tawning da bagi passion leiraga madu adum ngaklaga khollaga yengdana neutral da maintain tawraga lakbani aba madu gi value du makhoi acknowledgement tawgadabane aduna moidi hanadegi dum tawbane why karigi moina si tawrakpuno hojikti ai point da lakjage si munna taba ma praja mayamna khangba ma change go ngasi assembly da honorable chief minister na haibudu totally wrong madu lale ase akhoi debate tawse mandi chief minister ne haina mana loina kaino tawbu mongda khalambaya maungda react tawba matam akhoi su ngamgani ko aduga mana madu haiba kanda Naga gi MLA haina leiriba singse kari gi reply pi dum no question tawdabno aidi ngam ngai khumnaga dabane hainaga dabane mana ngasi haibo potu Joyశ్రీ hojiki ngarang thokhibo potu number 1 da yengse openly daylight ta passenger sing chapada Assam Rifle gi mamangda security mamangda mi kunma thoi kaino da daylight da highway da Assam Rifle security forces leina cookies in kidney tawe haibse karamba lebak no ba dudi sidi kaino Nigeria gi terrorist ga Afghanistan gi terrorist ga chamana khreba dudi ge hen khreba madudi hana chumthoke haidra madudi condemn hana tawge aduga mi du hana pharaga bukti tawge haidadana go daylight da in the presence of security center security forces why Kuki militants arrested the civilians of the Tangkuls openly. Aduga madu lothopang amda adugi control tobang amda security sina yenglaga lebo potu de madu the lengak lay haibase garmai na chagat oribno lengak lay hai kamai na haigat oribno am ikai ningai ne very shameful. So there is no lengak, no government. Oza so is the moi detain taw base moi gi mi zu phagi bagi detain taw ne haibasina kamai taw si lakpiu detain do phabane without any reason mohogi madu point to lakjage ado laktringe da akhoi na hana khangadabadi whether detain or arrest mi single passenger ne icham chamba civilian ne aduga hoi jungle da something kaino tawbada phagre harade it's okay but national highway da daylight da aduga security forces labor mafam du da openly phagraba phaba pot haibado adu de akhoi da government leribra later ram da haibio ba mase adu madu the karigi detain taw no reason ama moin hairakni aba I lakjage aba now let me come to the point ngasai gi honorable chief minister the reply taw Naga gi MLA sina assembly the taw ngamdab ne na aina Naga mo ina sida tawrage aba ko so to very clear adum kaino tawbiro hojik moi gi mi ani sikre sideb se paw phajana hana lobby khioba adu lodringe da sonda NIA da tawgani khotkina do de Kuki singna Meitei mayam Naga mayam phu ki ba ha ki bu de NIA de pi khrabra karigi adu laude
ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ NIAꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦꯅꯦ 시리바 미도 그런바 미노 그런바 미 ꯅꯠꯇꯕꯅꯣ 하이브도 하나 뒤톡시 호직 아코이 에리아니 아코이디 파울로이나 펑이 호직 레리바 미도 인디아나 드라운드 타바 코퍼기 에젠 오이나 탐버기라 고 아도 마코이 아타카 레브라 엘레토카 레브라 레이터브라이도 하나 코이 뒤토퍼 멋장해 호직기 하이리바 타와이 쿠키기 에리아 상카이시다 मखल आनी हुम ले नंबर 1 बर्मादी की लारगा पॉपी फार्म तौरगा लेबा एले तो डॉक्यूमेंट पाइ दब कंपू लेबने को प्रूफ लेरबने नंबर 2 मोई की सिपाई आ बर्मा की सिपाई हाइब केने बी बीडीएफ हाइब दो अदु की मी सिंग दो ट्रेनिंग पीरगा अदु द लेबने बसे नंबर 3 इंडिया ना मी थारगलगा ड्रोन गुम पाहन ब खोहन ब की एजेंसी असे मखल अहुम से 3 types of these people One, Burma de Gilarga, Gaini Tauraga Toba, without documents. Aduga number 2 da Moigi BTF Kenebi go. See the training period no my piraga leba, ahum sumba Indiana HN oina thamba group ahum se, people group ahum section ahum se layab. Ozana miam lay have a sigi proof or lay Pajana lay adu the operation Changsena, Parakan, Adu Hojilak Jageva, Hojek Shiriba Mido. Kanano Pajana Titopio, Ataka Lebra, Electroca Lebra Habido, Hayengmak, Asiki Inquiry Committee Mahana Topio. Hosi lady Aquina Pau Tabukanda, Adumina, Burmadi Laraga document later than the Lola Labor Miniaba, Jungle the Sheep Never. Oh, Adukuma Mayam Mama the Sulakre, Mayam the Sua do the me Hatchi Pateki Kap keep the document on the Pukibani. A Hojik, me Shikibado, Pajana son of Magi dead of bird, Mapagi Ming, Kun Mimi, I'm a Pajana Hojik detail when I'm a PBO. Asillayaba, Silayna Lena, Adu a quick Kangaba, Adukumba Hana, Tito Tringeda, Bormagi Miyama said the Laraga Shibudubo, Madu Itamak Enaida, Quina, Tizangani, ex Gresha Pigina, very shameful. Bormagi me to the Maram later, so said the passport pider, the visa pider, this is the Changba Roy. Very get the Bormagi Miyama said the Laraga, permission later, Changba mi, Shibami Dubo, ex Gresha Pigina, Lotopono. Adung me do Mafam NIA the Tizangane Tori, a sort of Meitei civil ama, Maramchan, Angang Nupi, Pakiba, Jiri the Kenatokiba, Kampopi, the army, Gimanak, the Chalagi Shikiba, Handawa, Joratambu, the Magi, the Chapa, the Hatkiba, Mayam do the Karitoraga Lege. See the Tankul Handak, Amma Pubiriga, Toriba to the ex Gresha Pira, bro. Adu Mawan the Puriba, culpressing to the book Toro, bro. What is this? Very shameful. I don't know. Cookie, a chain weba, Mina, or leader wagon had the Topio. I talk Piaduna, I like it. I don't know, Hojik, I am sounding an emotional way. I see the go. I have the Shiriba me to Karamba me to Hana identify the Totopio, Totoro Kanda. Yes, Mase local mini, Hyperpazana prove later, the new in the Tasena, book in the Tosena. City land the Shibani, Amarom the go. Ozamoina Hyperpasi, Hoziki, Sibazi, Mi Amazina, Meitei-Kuki Kuldegini Hai, Mai Mamingzina, Tengin Baite, Aduga, Atopaduna, Sankai Kuki village, Tagini Hai, Aduga Mai Mamingzina. Thangboy mang khongsai ko we hai masi karai forward chum bano ha Samjan Sanjan bane Joyshri moina thakalibo photo do hanai all photo ni munupi ama kablaga leibado hana David haiba ma yalaga sikre haiba ki mama kapdo adugi photo ni hajiki me asiba ni thakalibo photo do so hajiki asiba du nate ado hana atopa ge landa sikibi photo ne loina le proof adu area da akhoi crowd work loin report le to bo hojik sikhe haiba do dead body do aina Honorable Chief Minister da aina appeal taujari madugi dead body do rims ki mok ta amda purapio rims ta mok ta hana mok ta purapio postmortem hana tause adu that is the rule, that is the system. Anybody dead body phangladi they should bring at the morgue and they will be done the postmortem hana tobio adu magi document hana check tobio adu hojik Shankai da mokko chepuda litan da hanthaki lan manung da Meitei-Kuki se Yumlak Tarek Nipan Khaka Lairambane, Handak Chalagi Yangbio, Yumlak Tara Labasida, me population 400 Hena Lay, Ngakaro, Lay Bane. Adukadadi no Hiraga, Morning Thomas Han Hirabane, Kang the Kadai Pulata Laraga, or Yakosu Kang the Habis Hirabane, I don't know Hoji, Labor Makalse, Burma de Laraga, Gaini Farm Toba, Aduka Kona Hankiva. Ani Shubada, Moigi no my pipe compu, BDF compudo, other lot from Lebanon, I said the low legal labor. Aduga amni shubada India gi echen khra oiba drone kumba paiba khopagi adungba kadai da haiba ge yengba khopagi mi
section ahum si thamiyaba adungba mi ne ba ado hojai shiba mi du phare karing ba siram do hana rims da mok to pura pio postmortem hana tobio document phajana khoi check tause sigi inquiry committee ma semo masi committee sembada naga gi tangkhul gi mi yaugani kuki gi su yawlo maitei su yawlo government gi yaw akhoi gi mi yaw dadana songi mapang gi mi hablaga tawradi madu amu oi thokloi oza hojiki asiba chang phange haibase akhoi moi body se kai lebino haibase chap chana khoi khangba ngamdaba oza di adum gi ground information lebina khangba ngamba ngamda ma phangde akhoina chalu da banen akhoi adugi mathau aina adugi nat government authorized tawrade akhoi thiba chake sinaradi sinada agi mathau nate but akhoina pau area gi lobu kanda dumaina jungle da hojiki poppy farm tawba mafamdu da sumaina sigibani laikidaba paudu tai haibane aba kana hatpuno kana kapasu khangdri adubu siba mi dudi se local gi minate barma digi lakpa mini haibase hojik pau akhoina manung digi phange aba dagi video photo singju aman ba adu hojiki photo dudi ona taina bane madu da thajaraga aduna madu kumba identify tawdriba ko madu kumba genuine kaino laitri photo da assembly de pukhalaga NIA da sinagani ka haiba excrea se pigni haiba sidi then adu di hayang China gi miyama se da lapuda phara hatwa jo excrea tum pigidro so akhoi gi politicians adu ga madu da sem na ngam kanda naga gi MLA mapanda nipanda leiriba mapan leiriba MLA singjina maching khumna leibido karino bo thank you oza thank you so much oza mathang gi wang se ha oza sapam santi kumar lakche oza hozik government pakhali ba thabak thoram yam je ngarang khoina tajabada governor ga zu unaraga kuki khulai pai basing yaw zala incidents raise da na chief minister ga wari sum yam sana ki hai aduga mathang lokalak pa step ni hai ri aduna swise the intelligence failure le bazala information je oza asang na hai bi ba mayam ground reality mayam point out tori siga hojiki asiba haksang dokrai lege mokta thambam thoktabra as per the procedure aduga state ki side yam swift action then NI the prop tongnaba adagi mayam ex gracia pinaba tharang tori haiba kumba simyam je proper in place or ga lokhatpa khongthang ne hagi dori browser जैसे कि वफम से को ओजा असंग नंग से हाइबिरी से यामना का हेतरा याम चुम्बा यामना यावे को मी की बॉडी से सिरे हैगा फंगदब तारगदी सही तरेत सुद्रिबो फंगदे हाइ तबनेबा सिद्रि हाइबो को सही तरेत चंगेबो सि प्रूफ तौब मतम अदुमाय तौदना आई खमाय तौये आई इमा ट्रस्ट एगलिटरियन मणिपुर ऑफ द अल्ट्रस हाइबदुगी आई प्रेसिडेंट उजेबो को अदुदा अखोगी मिसिंग खर यावरीबा मिसिंग की मचा मसु खर यावरी अखोइना स्पॉन्सर तौबा एवरी मंथ अखोइ मोइद स्कॉलरशिप पी को एवरी मंथ से मोइगी अंगांग सिंग सिगी अदु मोइसे मिसिंग नि हायदना मोइसे दे हैव नॉट गॉट एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट हाइबदि चही तरे चंगेबा को सिगी मिसिंग की मतंग से क्लियरली थमजगे अदु सिगी पोटसी चही तरे तंग चंगदनाबा हाइबदि अखोइगी दि सेदा लेरमबनिना हाइबदि खुन खुनदगी लेबनिना मयाना खंगबनी एमएलए न खंगिनी सर्टिफाइड तौरगा लेत्रबनिना क्लास हम थोखरबनिना मसी रेगुलराइज तौबियो हाइदना आई यम कन इगेन तौजरी को बट ओजा कसाना हाइब पोसिदि सिसु अरुबो पोति नतेबा अखोइगी सुमाइ तौदना इथनिक प्रॉब्लम लेबा मी मखन की मी लेबा फुरुप याम लेबा मफम सिददी ट्रांसपेरेंसी बसी याम इंपोर्टेंट ओएबा ट्रांसपेरेंसी याउदना अतोप मिचंग चंग मानब ओइतारगदि अदुम क्लास तौनी मै अदुम हौनेबा अदुने ने ओजा कोसाना ngasi साउरिसे याम चुम्बा वफम हमनेबा मा साउरिनेबा को बिकॉज मान खली से जस्टिस तौद्रे सिनेबा को अदुनी अदुगा सिक्योरिटी फोर्स ममांगदा एनी पर्सन किडनैप तौगिबा थुगाइबा खुगाइबा जे सुंया यादे लेट मी मणिपुर पुलिस असम राइफल और आर्मी हो गयो अमो गयो सोयाते मसिदि मसानि यावदले दसी तौरे हाबदिना मियामना दum nahandagi dum kano accused or ba some rifles or security forcing michang mikhai nai habje chumma brazala mase adu tormata di chumdoi ne ba adi security force mawang do da hoji ji pur chakre ai ne di uhodam ni nai newspaper da khara pa be wani ko and then get some information from others ko adu da kaligumba adumaina mamang da tormba targa di moi du su achobu criminal ma or kadoi ne ba haibadi adum bi yahalli do yahalamba taragadi habni ko adi yahangi bra yahandabra habdi whether they were present the victims moi masana dum khangjaramani moi mamang da pur sakra aduga si se ai record ta thamjaram ge ko hojiki haiba ilaka se sana kaithel kaina hairiba thawai tangkhul riha kari hatara
kari songkai ka hai ba litan ka hai se ai khong na ko ja chatan le ma phum ne ba chahi mari ko chahi mari ja sana ka thel ka yam thi sensitive ka nom ne ba adu security force na phajana tauge hai tar ga di kwai dagi sensitive oi ba adu matam da Naga-Kuki class ki matam da 92 da yam thina 93 da yam thi class oi gi mafam se masida ai permanently le ba permanently le raga mari yam sensitive oi ba mafam ni hoju su yam sensitive oi ko si mafam se let me tell you the most sensitive thing ada sensitive village ni adu si village da chahi mari le matam da ko chahi mari le matam da pura peace se purna sa ya kan honar me ko okay adi aina adu matam da Meitei ma oire aduga Naga-Kuki ga ni si class to dana se phajana honar me aduga golden jubilee kai se independence golden jubilee kai se india gi adu celebrate tawi Kuki ga Naga ga volleyball ga sanari ne to ko adi adu numito da sanar ga tha ahum na ga ai company se sana ka thel dana amata thamadana puthore ba abadi masi ira se pura santi ore na kwai di kano do kwai di sensitive on ma village se this is on record ngasi sana ka thel lemi taram bayai sakul lemi taram bayai ai ngasi ngangi se masi kana nom ta hairo ba ai na hai se la le na adu dagi company ama khakang len ba do remote area da company khotang sana ka thel nga len ba do adu koi santi ore lauthor ine ba aduna security forces ai na haijeri se my request to the security forces is that we are all in India and if we have to bring peace, disparity should not be there. See, I very clearly some jagya ba. Let it be any type of security, whether it is police or CRPF Assam Rifle Army all masi saya we have to think it in that way so that kai no ma hek tau himatam da ngasi oja ka sana sauri si masi valid way ba I should sounding ba ta ba ko aduna ngasai gi mi gi body si ojagi ojana hai gi se da mi gi body si di phangdri hai bane na tra oja adu di express ka mai pi do no kadai da pi do no mi ju sidri as per the procedure mafam amada phangam batar ga di Imphal gi hospital da propose ajo so I haja ge ba ko hojik ti body si phangdri ni na mi si sidri ba nobody is killed nobody is died only kanamta sidri kanamta hatri ko adubu body si phanga ga pa da di sigi akhoi gi sumaina ethnic kaya ba ethnicity yam le mafam se di transparency mu da ka le ba se da hek siba ko phang ba e escrecha pi ni habi ya roi ba government na madu da changa kan da si mi se oja ka thana ngasi haire e ba masi mi se parma gi ni haire ba adu ta di ambiguity ni tro hai ba di government na pup to bom da ka le ba e kasar sahab nang na hai do si le re mai mapana sini si le len bani habi gi sigi poche transparency se puthok pi ro hai bani adu ta oja ka sa sa roi ba adu to ko ta di adu to ro ta na aduni susa tawga salono extra sapi kita dia adu di community am dem saule ne ba so there will always be fire hai bani ai hadi ko adu fire se muthake hai ta gadi aina oja ka sana nang ngam po na te ba adu di government na tawgudab ne ba government has to understand all these sentimental sensitive things and they have to come down on ground and come with transparency yaw do ya ba adu akhoi ki sidal lai se kai no ne sukta ta thot ba tumi nam thamjan ba kai gi no why takthok taba taragadi khangam taba taragadi manung da kanom lai hai bane ba aduna my sincere request to the government of Manipur and the central government is transparency si phajana thambiyo transparency should be there for every every events ai haijage ko hojiki moina mapithel hill range da siraga leiba thingnare harabnina karigumba moi bodies recover to bota gadi as per official protocol moize ukrul district ki hospital da propham thokpra natraga Imphal da leiba rims hospital or jenims da moigi bodies propham thokpra masi protocol da proktaba yade haba dugumba leiba zala masi propata abadi ko magi facility do ngasagi postmortem to facility leiba yaba mafam ta pubdi yan de ko adu tawro matung tang sagi oja ka sarna ko saram haire ba oja ka sanga ta uramoi ba atu bu hayang ne ba e sidi parma machani hayang ne ba adu parma machani hai ta kadi chummi ba chumdar ba hai to di it's a duty of the government proof to habani da masi si parma machani nati hai sidi ka sarna hai to lala sidi indian machani process la kani 1951 ki mamang da lakhi bani si khunjigi ni sini edo masa do uthor wa hai bani da adu uthor ta di oja ka sar saw godro adi maga connector mi saw godra ba saw roi ba adu utpatai ba adu utpado aruba po na te ba it's not difficult hai bani ko adu uttar ta ga di then it's a problem sigi irang cha dum legini mai dum cha khini transparency se le da target transparency se yam show transparency yes transparency is very important adai ozana hojiki sankai village area
si yam tina sangkai or sina kai te si area am je mafam wise da oza su phana kuina dum duty tor mi ha aduga yam sensitive oibe area ne ha je sensitive ha je karam mong da sensitive oibano aduga in the event of any siguma violence kuma thol kuma tamda disadvantage oigada basi karam group oigani kamaina karam mong da sensitive oi ha no si ai ha jage ko sana kai thel haiba lamse si khun achoba mane ko I would say tangkhul gi khunda tampak ta turien gi korba torban da leiba khun se tangkhul gi si khata ne sanak tis chana ka telai se ko yam fertile loiba akhoi gi ningthou gi nupi ga se chatlaga October November da swai da chatlaga adum chana ka thi gi ningthou ga akhoi ningthou nupi ga ita ga sanaraga sanad ka heta iru ga jamin na dana leima khong ga na leiba ko moina sanar moina iru jaram ba mafum ga leiba haibadi sida tawmi ko leiba adum ni adubo sigi village se makha da le ga loin mak question ba kanam ta da cooking ata ba se da okay adu ta di it's a very sensitive thing na haibadi singba class ma Naga-Kuki thole hadi sana ka thilji am class sensitive odo ne ba mi to thoko yaro do ne ba is all surrounded ko adu matam du da ne ba aina yamna strong ba action p gri se Kuki ding da ko adu akhoi lemina da ya de akhoi Manipur ma chang atani akhoi Manipuri ngatani adu na tobu ya de na mosu yam gan ta ki to matam da ko they all understood adu nushina le ye ko adu ga ngasagi sangkai haiba litan haiba chudi yamna sensitive obadi nate adu sensitive origin kai gino bu si area se si ngasagi sina atopo amada ne ba agi Mahadeva na mafam am nei ko yang bu bi de kakhalaga Mahadeva na lei Mahadev tagi kumthar ga ne ba kumthar ga makha da tar gi kugi thobal turen ga tar pai adu da ne ba ko litan ga ta dinga da litan taw yong dingai mamang da ni lambi me da oi ba lambi me da le ba adu na di sidagi si lambi se sei da na ukrul cha ke di si da block to doi ne ba litan and da changkai hai si da block to doi ne se block to doi ne ba ko so kanogi lambi se gi hek matai da saba kun ne ba adubo aina le nge matam da di mi yam hu de ko I'm talking about 96 98 tai thol pani ko 96 ka du da yam le me 98 ta thol pani me da adu hoji ki mafam se sida population di yam ho de aina hoji map ti yeng da di ngasi maksu akoina adum akhoi gi khangna chana ba sing da wari sana ba da moina ha ba si hoji ki area zai da khul macha ama ni na entire community se adum ransom da dum paisal laga dum tawbagi moong da leire haibagi adum manung na musu dum phongdok pole masidi simai tawne aina sum hanjan haijab dum there is no democracy there ama khakang na pan bani haji ki khun gi ning thog do na ai haira khoi gi Kuki party di sarum do ne ba sauction ko skai I'm telling the fact ko mo gi susi gi haji ki ning thog pan gi mo gi disadvantage am lai ba mo yum ma ta housing loan lu ya pote ba example ni ai che mi intam magi maming da lam lai pote ba ko adu mo gi case da di ning thog sina na he is the sole owner mana loi pai bane ba sidagi MG daga ka thari ba kholi ba kari kara lai ba kholi ba mayam sing che hauji ki bakok chen loi na pai bane maka mokok chen loi chen bane ba he is the sole owner in that case ko not in case of Nagas jingda lei ha ta su ko not in case mogi ning thog lei ba ta su ning thogi mogi kano do yam system yam ti khene ba Naga ki ka aduna mogi community gi oizare adu di mi na control to ta la di ransom du masan ta na tro mi dun mana to ni mu da to ko doi ne ba adu gi wani thank you oza matheng wang se ha oza ning thog jam strategy lak chage oza hojiki sigi akhoi Manipur tholiba eskum incident me amje isolated na yeng pa yada bagi mami tarak lo browse ti like opening question I hag na hangjaki bodo masi hoi 1990s ki matam gi maina I ho kan horopa Naga-Kuki adum romda sangchal pa ya bagi du mami pai belai ozagi analysis ta aduga community leaders sing marakta moi dialogue kumba or wari phasana pau fawda phawjin tawda browse transparency gi wafum lakpus re even ngarang governor ga una rabamatung da home minister na haibsi chief minister ga deputy CM nemcha kibgen ga su pau phawna ga sigi matang yam swift over action lokot kibani na my highly this why is the transparency ki question musu lakpani na uzada di kamai yem bibia hojiki handiki tangse yam lubama leibasina ihan hambada lurisina already conflict ama lebe situation haidi community ani gi luidingai gi oja ani na thambi kedwaina Meitei ga adi ate te myam ga ko ari amana assembly lebe matam oiba assembly lebe matam dadi smaina tho adi even question hangdra phau de statement pinayeba adu hojiki sidi yam sathina luba kai na kana mamang the history of conflict later di
मधुदा इमीडिएट कनो खरा गवर्नमेंट दे तौदब खा यादेब याना होजिकी इशू से फ्रेप तौब या तौरपड़ा याब्रा कई हाइब का गवर्नमेंट तौदब थव अमनि तंग हान थमजरमगेब सुमाइना तौकांदा गवर्नमेंट अमसुंग मीडिया अदिगी सुमाइना हाइब दमन हाइबसे सिगिसे मथंग फ्रेप तौदनब इमीडिएट स्टॉप तौनब एक्टिविटीज लोखलु हाइबको अदुना अखोइन होजिक गवर्नमेंट अपील तौरब अखोइन पांबसे हाइब महमसे याम सेंसिटिव ओइबनिना सिक्योरिटी मेजर्स खरा सिक्योरिटी मेजर्स से अखोई मणिपुर की थाइनगी चनबीदा इंटरनेट थिंगबी अदु तौबीदो मधुरी कानदीब कईगुन हकान इंटरनेट थिंगदोइसे मफमदुर थिंगदोइनी मफमदुर नतेब इंटरनेट सानरकदोइसे मपानदगी ने इंटरनेशनल ग्लोबल ने मणिपुर फमगा सानब नतेब अतोप लममदी सानरकदोइने बा जंग साइ थागलैबा फेक थागलैबा अदगी ngसागी कनोदा थागलैबा हानगी वीडियो थागलै म्यामसिदी मफमदि थागलकपन अतोप मफमदगी थागलकपने अदुना गवर्नमेंट कमाइन तौगे हाय मतमदा न्यू मेजर्स security measures lokaba dakar oi aduga mathangda moin haibase every community multi ethnic society dadi mayam se pulap wari sanabam darkar oi ngasi phauda akhoi hoji pambase ngasagi minister me unabduna tab hoji immediately tangkhul leaders adigi adagi mayam siga mogi village chief khangde maruina akhoi church si amna marui ko christian kanogi hoji involved to bani aduna church leaders singa wari sanaba hobirabra tobirabra haibasima mathangne हाइदि कई नाकद फ्रेड अप तौदनब मसी करिगनो हाकांद मसी मांगन थोखिबद नियरली 10 years मु हानै दुनत्रा 10 years मु चक्र मधु सिरिबसे 1000 तनि सिरिबसे अदो 1000 द डिस्प्लेस तौरिनि मधुगी वुंडो होजि फाबो लैतारदि कइनो द वुन से कइबो डिपेंड तौ गिटारब सोप तौबद वायब अदो मैतै का होजि कुकी का वाइस कइनो हाकांद याम थुन रिजॉल्व तौबगी वुंडो डिपेंड तौखिबगी वाबनि अदुना वुन से डिपेंड तौहलोइसी फ्रेड अप तौहलोइसी अपील अमसे अखोइ ngasi की तंजा से लहौसेबको अदुगा मथंगदा अखोइ नौ येंग यारसिना गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स हैपेट नेना सेब चीफ मिनिस्टर ना ngasi अदुगा होम मिनिस्टर ना स्टेटमेंट अनि थंबी ngसाइ सोमनसु थंबिखरेको अजे होम मिनिस्टर की दो हानाइ थमजगे होम मिनिस्टर श्री गोविंदास ना हाइ मतमदा ngarang haibada nomai ma palle करिंगमा सुमानी इरांग थोकांदा आर्मी की ममांगदा आसाम फलगी ममांगदा बीएसएफ की ममांगदा सेंट्रल फोर्सेस की ममांगदा मी कुमाथोय 3 गाड़ी दा लाकपसे इनोसेंट विलेजर से मोई ममांगदा पिकअप तौतारदी नोमई दरकार वइनेब अदुना ngarang कनोन हाइ मतमदा 7000 प्लस वेपन्स है रिकवर तौरे अदु पुलिस ते लाखिबदि 6000 खतनेब अदु तादी एक्स्ट्रा जे कदाइ लाइनो अदु मधुगी आंसर होम मिनिस्टर ने पिएब मान हाइबदा पोरस बॉर्डर सिदगी मपानदगी स्मगलिंग तौरई अदुना अखोइनो हाइना बॉर्डर सिदसु सुमाने इरांग थोदि अखोइ बॉर्डर सिल तौविदना बॉर्डर सिल तौसे इंटेंसिफाई कईगनो हाइ मतमदा मसि चिंगनबदा अखोइ चिंगनबा म लैये ngasi थोइबा कइनो से मपानगी मी याउवे न अखोइ ओजा का सांग कई हाइ म्याम से कइनो बॉर्डर सिल तौरमबा थोएबा चंगबा लाइबगी मनुंगदा इरांग सानहनमनी अदुना बॉर्डर सु सिक्योरिटी टाइटन तौसी हाइबा एश्योरेंस अमसु ngaranggi होम मिनिस्टर हाइबतुदा यंगजंगे जगे हाइबतुदा मखा चथानी हम लेजेको बट ओजा होजिकी बॉर्डर सील तौवे मतंगदसु बोट कुकीजु नागाजु मोइनसु अदुम यानिंगदबदि दुम सील तौबसि दुम यानिंगदबदि दुम लैरि बॉर्डर सील तौजे मखला अनि सुयेबको बॉर्डर सील तौबाइसि कोइगी हिंगोनम लेतादि सिक्योरिटी लेफम थे बॉर्डर सील तौबाइना एता सील वाल खारे कनाम चला लोइसे हाइबा नतेबा अखोइ हाइना अखोइना पामदबा मी स्मगलर इलीगल पॉपी प्लांटेशन तौबा नोंमै पुसलकपा नार्को टेररिस्ट अदुमबदु थिंगसे हाइबने अदुगा कमन विलेजर सपोज अखोइगी कुकी गिसु नागा गिसु इवन नागालैंड दि युमगी तंखाइदा फावर चलिबनेबा सोम तुम्बदना इंडिया दा तुमी चाक चाबना म्यांमार चाइ हारिबनेबा अदुमबदुदी याम सेंसिटिव ओइबा अदुमबदुदी हम चलहनसी अखोइना हाइना illegal activities अखोइना पुलिसना लंबी चेक तो मतम मी लोई फादेदना कारण तौबदं फायदना लाइसेंस यावदबा द्वाइना अदुना बॉर्डर अदुम बाइना इंटेंसिफाई तौसी अदुगा खर होइदे चखलबनिना ड्रोन कइगे सिना खचना बसे याम एआई मतमनिना खर लाइब्रा मदु अनुभव टेक्नोलॉजी सिना व्यू हाइबसिमा अमा थमगेबा अदिगी मखति चीफ मिनिस्टर ना थंबा कांसेदा चीफ मिनिस्टर ना कंफर्म तोरकपने मी एनी सीरियस यस अदुगा कमाइना सिगिदि हाइदि अखोइना जी येंदोइसे कनाना हातपनो करिनो हाइदो मसी लापा कांदा अखोइना हेतना अखोइना हेता चीफ मिनिस्टर ना हाइबिस यारो कनामतना हाइबि यारो kan mai formal process am leineba formal process hapetang ai sentence am tang ai hapchan jageba suppose yahanam the first information report haram lakaneba first information je lakanda haiba sing je inquest maham no chalaga inquest tawni aduga yam special case tati magistrate am yauni haidi hojiki se magistrate yaude magistrate am yaudi yaroi kai na kanda posi sensitive oreba mathang da la matung da any hospital government hospital forensic expert ama yaurga tau haiba
compulsory ne compulsory ne ba aduga plus lura adi videograph lo ma haide video ki area je litan police station ki manung chali hai adui targa di masirei je changaga body do leiramba targa di recover tawba du hai procedure myam je tawbada kaisu luning id oi da browser akhoi no jing ngang se internet am tan nati akhoi ngasi je government akhoi na sauning bai maram su ama se lei praja na sauning bai ka akhoi ngasi ngang na ri ba ka je litan ka haiba degi tamona paliba degi asana paliba khunje ilap lap nati sidagi chappa da haktang de yoba khun ngak de akhoi na sana phun ngak ne ba natra 40 minutes ngak da yoba ham ngak ne ba haidi ukrul district hajabani kampubi district hajabani sidagi thogda ba ngak tang da battalion tara kun dang 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 yong ne ba aduna yam kana haidi iranga chuwam thola di irang control tawna bhona ba da battalion am thoksalo ke sugai di kan ham du da battalion man tham li uso kai kai natra asmai tawda akhoi na hai sina mathang da mafan da forensic expert yauraga videograph loraka mi se suppose sirido hapani haitaba mathan on dead ormadi accident ormadi mi si haraga mi na hapani haita hayabrane baram ama atopa re adu tadi expert amgi opinion changeba madugi expert opinion chakana trial tor matungda akhoi gi charge se tor matungda madugi report la akanda madugi basis ta government act taw dongneba karam na sir no have du information late no mai nak palibra thang na ha ya libra natraga kamai si no have du chap chaba khoi ju adu gi information je suppose even mi na hale khalo ne kana na hali no se khoi na ne official report ba takar oye hai mi ma hat padu mobile ni hana bor madi mobile ni phuna hana bor mi da siram me hata no mai ka pa sirmani khade thang na thilase mani khang di sirma tamda chingna ba ma matam se da kuki ga suppose akhoi gi tangkhuli chuna wa nuai na de na mi kuki ni le me na tangkhule da khutin ba yaro ba maiti de khutin ba yaro ke no kan da reason je 1001 reasons le ba ya ba aduna akhoi na hai na sumana freedom to matam da di anybody da khutin dringai da wangang ba da kha check na phai plus ama tawbana phai haibasi ma haiba thamja aduna entire process lor kanda madu conclusion to lakada bani haibasi thamja ge masi chhana tawma tabda khoina ma tawna basi thaina taw kanda khoi sung sang jabada dig ni gumba ig gumba na taga even dg gumba mak chalaga hapta amadum leiba ka su kai de na ya haini thaina haidi lura kanda thaina irang le kanda kai ra kanda senior ama lakta di mai matung da lakada inar kada ma mi khra yam ane ig level ki additional dgp gumba chat mi khra yam ane ba khra yam ga mafam dure da sense of security pibam darkar oe ba hoju ji maham jal dari sab citizen mem sense of security like te ba haidi mi kun mathoi gari ahum na chapam matam da hojik se yam lubam na government na khambi do se examination matam ne ba ngasi examination le ba board ki ngarang su le ba haying su le hanaki tang hanaki entire march examination matam ne ore tadi angang prekha thaduriba mayam do kamaina chatoino ba lambi si swana leite tadi aduna sense of security habese prajada pibam su government hojik tawada bani habese matham jage ba aduga akoina hojik yeng matam da manipur government se helplessness amadi ui ko haidi khutche khitang khut thaba yada ba ma kain haka da garang hai matam da mo ngasi chief minister habi matam da bafam ju da kariumba danglan operation taw tari moi kun ma thui du danger oi bani na army na cordon to halaga Azana wari sani governor manak changi aduga Delhi da kaki wari sadi aduga suspension of operation da yor kangu do involve to bra di inquiry ta holi kaina hypet high aduga deputy chief minister dem chakib jansu involve to raga phadana resolve to bani haiba adugi human touch ama yaw ba do madudi akoi welcome to wi hana thamjage ba adigi si mathang da akoi nauji thamjari na na hasiri da sense of security sta da immediately haiba mafam sire da hoji khun sing siga akoi hoji baril chapda akoi sung uba se da hoji angang sing parikha leri myam se hai hangchi che kamaina sa toino lambi che thinge khole habagi moida fear ama layeba aduna hoji ti examination matam ni na hai examination haji ngasi no ni ma matam da chahi mang de angang career mang de madugi interest ta mahum sense of security maruina haiba mahum sing sira na immediately security measures lokhot piu haibasima ngasi tanja si loroga madum to hapchun jarge ai habe thamjaki